U Srbiji u vladi nema jedan srpski domaćin koji je pre ulaska u vladu imao nešto. O natalitetu u Srbiji, o podsticaju rađanja odlučuju 6 žena koje ukupno imaju 2 dece. Pa ja kao otac 5 dece imam pravo to da skrenem. Jedna je gej koja je dobila sina nedavno, kako ne znam. Da li postoji neko u ovoj Srbiji da to može objasniti, ja to ne razumem. Druga je ministarka pravde koja još nije rađala. Treća je Zorana Mihajlović koja ima 1 dete. 4. je ova predsjednica Skupštine koja nema decu. 5. je Slavica Đukić Dejanović koja ima 1 dete i koja ne živi u ovoj državi. Prema tome, o čemu mi pričamo? I 6. je Joksimovićka koja isto nije rađala i tako da. Jer to budućnost da podstakne rađanje u Srbiji? U Srbiji u vladi nema jedan srpski domaćin koji je pre ulaska u vladu imao nešto.